lagi dengan channel kami WARKOP Damus. Dan kami sudah berada di tempat wisata Linggai. Berada di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di Provinsi Sumatera Barat. Dan sekarang kita akan menuju ke dalam. Ya, let's go. Let's go. Kali ini WARKOP Damus berada di Linggai, yaitu daerah Tanjung Raya. Ini kami akan jalan-jalan bersama keliling dan bermain-main pokoknya. Oke. Ya, bagi kalian yang belum subscribe channel WARKOP Damus, jangan lupa Mampir. subscribe. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, let's go. Kemana guys? Hi. Hello, how are you today? And yes. Fine? Thank you. Thank you very much. Hello? Kembali lagi bersama kami WARKOP Damus. Jangan lupa like, comment, and share. Buat kalian,
Nanda. Nanda, yes. Very good name. Oh, Asbis. Oh iya iya. Pengen promosi ya bang ya. Oke, thank you. Ulfa, say hello. vlog dari kami WARKOP Damus. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Linggai Park, silahkan kunjungi di
daerah Meninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Oke, buat teman-teman, support terus channel kami WARKOP Damus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa mampir juga di YouTube Paneway Official. WARKOP Damus. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.